Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rizal Ahmad, founder Ilham Trading Network. So, video ni tentang still lagi tentang kekuatan dan kelemahan zone supply ataupun demand ya. Okey. Saya nak beritahu sikit, nak beritahu satu rahsia sebenarnya. Kalau you nak tahu zone supply ataupun demand tu kuat ataupun tak kuat, ialah berkaitan tentang market structure lah. Okey. Kalau market structure tengah uptrend, so you boleh expect yang zone demand adalah lebih kuat pada zone supply. Itu yang paling penting you kena tahu. Macam biasa saya selalu sangat saya sentuh tentang market structure. Kalau you pandai supply demand, market structure you fail, you tetap fail. Kalau you pandai apa-apa strategi pun, yang paling power strategi you tahu, tapi market structure you fail, you tetap fail. Sebab saya kata market structure is very important ya. So kalau uptrend yang paling effect demand lah, zone demand atau zone demand ataupun swap zone. Dan kalau downtrend, zone paling aktif lah zone supply ataupun swap zone ya. So you kena tengok lah market structure tu market structure. Kalau sideways you lagi awal-awal lah, banyak lagi pair lain yang boleh you nampak dia punya market structure. So untuk dapatkan ebook supply demand, you boleh klik pada link di bio ataupun pada link di description. Dan insyaAllah pada bulan 3 saya akan buka kelas, online kelas untuk supply demand. Okay, supply demand sajalah, support resistance saya tak akan buka. So dan insyaAllah juga pada bulan 4 atau bulan 5 saya akan buka online kelas supply demand juga, tapi untuk di luar negara. Sebab saya jual buku di luar negara, ada 2 buku saya jual, support resistance dan juga supply demand. Yang paling top sales supply demand. Okey, dan kemungkinan saya akan buka online class untuk English version di luar negara ya. So saja, assalamualaikum dan salam sejahtera.